Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Урматтуу Бишкек кабар YouTube каналынын катталуучулары, ардактуу көрүүчүлөр. Эми биз мына ушул жолдун жээгиндеги арзанууларды көрсөтүп атабыз. Биз азыр Бишкекте эмеспиз, биз Оштобуз азыр. Ошто дагы ушундай жол жээгинде арзан баада срочно сатам деген өтө көп. Мына жактан заправкага чейин 100 метр аралыкта өтө унаалар көп турат. Ошолордун баардык бааларын билебиз. Биз менен чогуу отуруңуздар. Бул жерде Matiz, Mercedes, Universal аралаш турат. Бүгүн 8 август 2021 жыл. Бул жерде Toyota Alteza'nын англичаныны Lexus 200 деп айтылат. 2001 жылкы, объем 2, номери 0220 14 40 24 деген номерде. Коробкасы автомат. Отуруштары дагы кожакан, бүт комплект, монитор бар. Состояниясын эми азыр эжеден сурап көрөбүз. Пробеги канча болду экен? Пробег 218 000 км жүрүптүр. Эже канчага бересиз? 320 боло турган. Мисалы азыр бир клиент келип сизден реальный болуп ала турган болсо, несин жасаш керек болот? Эмне кылыш керек? Пока эчтекеси жок, жасай турган только эмеси бар, кондиционерин эметиш керек, электрикке көрсөтүш керек, артындагы эме көрсөтпөй атат. Камерасы. Задний камерасы бар турбайбы? Ошонусун бир. Основной ходовой мотор коробкасы жакшы экен да. Номерди дагы бир жолу көрсөтпөйүнчү, ушул эже номерин. Мен 220 14 40 24 14 40 24. Үстүндө люк дагы бар экен. Болгону жумуштары, мелкий жумуштары бар экен. Ошолорду гана ошондой эле задний камерасын орнотуп коюш керек экен. Калган жерлерде жумушу жок. Golf 3 92 жылкы 1.8 механика 130 000 сом. Golf 3'тü дагы биздин издеген көрүүчүлөрүбүз көп болуш керек. Азыр эсе жок болгондугуна байланыштуу мен сыртынан эле тартып коеюн, уруксатсыз салонду ачып көрсөтпөй эле. Ушундай титан дискада, бүт эле комплект титан дискада турат. 130 000 сом кеми бар. Ford Fox Hatchback автоунаасы 2001 жылкы 1.8 механика 200 000 сом. 1.8 дизель 200 000 сом кеми бар экен. Кара түстө. Номерге чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Кызыл түстө Opel Vectra автоунаасы срочно сатылат. 93-жылы чыккан 1.6 механика 120 000 сом. Үстүндө люк дагы бар. Өтө жакшы абалда. Сыртынан караганда кузов, капот, крылосу жакшы абалда. Nexia 1 номери учету Россияныкы, учеттон чыккан эмес, жылы 2006, 1.6 механика 130 000 сом. Бул жерде достор 124 ак түстө 2.2 объемдо өтө экономичный деген Mercedes базарга чыгыптыр. Жолдун жээгинде турат. 94 жылкы 2.2 расход 7.8, коробкасы механика, басы 210 000 сом. Номери 703 07 95 95 деген номерде турат. Азыр бул жагына дагы өтүп көрөлү. Дөңгөлөктөр жайкы. $210 000 сом кеми барды. Номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Honda Odyssey ак түстө, жылы 2000, объем 2.3, простой мотор. Мындай бүт комплект ушундай титан дискада турат. Коробкасы автомат. Долларга $4500 сатчаттыр. Телефон номери 2 номери турат. 709 50 24 44 деген номерде. Азыр бул жагына өтүш кыйын болот, азыр ар жагына өтөлү. Үстүндө мына багажниктер дагы бар.
андысайды іздеп жүрген көрушілеріңіз болушы мүмкін, мен жақсы қылып көрсетпейін. Сыртында азыр кішкене болса дағы бір чейілген жерлері жоқ, жақсы алды екен. 2006 жылғы объем 1 Матис механика 180 000 сом. Şu номерге жазып отыр. Сөйлеш көресіздер 552 08 62 61 31-дің артында бір көріп қойлы. Тақсыр қаншаға бересіз болды шыны? 180. 180. 180-ден кәмі жоқ, 180 000 сомға берем деді. Hyundai Avante автонасы жылы 2000 жылы шыққан, объем 1.6, коробкасы механика, басы 110 000 сом. Номері 774 59 39 39 деген номерде тұрады. Бұл жақта негізі арзан бағада мыналарды тапса болады екен. 100 000 сомның тегерегінде. Бішкекке салыштырмады. Азыр тәдіқтадағы уналар шығады, аларда тартауыз. Қызыл түсті Honda Civic 95 жылқы 1.5 140 000 сом. Телефон номері 990 19 11 99. Коробка механика. Çöntegi qarab ish qilaman. Aka 5000 so'm berib desa so'z menga bering. 100 so'm so'ra, 100 so'm. 100 so'm so'rayman. 100 so'm so'ra boshla. Ya men bitmasin deyapman. Menga bo'yag'atmani berasiz. 100 so'm berib desa Boshqa Ушул Тико 80 000 деп 60 000-ге бербей жатат. Номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр, 80 000 сом деп атат экен. Ол жерде сода болуп атыр, 60 000 сомго бербей атат экен. Бұл жерде достор қызыл түсті семерка Россиядан келген. Номер учету Россия, жылы 2009 жылы шыққан. 1.6 механика, басы 80 000 сом деп. Есі içinde салып атыр. Біз тосқалды қылбайлы қойлы, артынан тартып 80 000 сом кеме бар деді. Бұл жерде ақ түсті Ланустағы Россиядан келіп тұр. Chevrolet Lanus 2009 жылы шыққан 1.5 механика. Қаншаға болды басы? 140 кемі бар. Қанша болды? 120 беріп едім азыр. 2 минут қой. Азыр 2 минут болды, бір клиент алам деп отыр. Ошоға 120 000 сомға беріп едім деді. Телефон номерін жазып алыңыздар. 709 79 80 89 деп азыр артында өтөлчү бұл жағынан. Бұл жерде достар, тағы бір өтті арзан бағадан автоны іздеп жүрген көрушілеріңіз болса, Nissan Primera 99 жылы шыққан 1.8 механика 90 000 сом дейді. Номері 990 42 24 22 деген номерде тұрады. 80 000 сом. Mitsubishi Space Star автонасы жылы 2003 жылы шыққан, объем 1.6, коробкасы механика. Телефон номері 555 51 31 91 деген номерде тұрады. Коробкасы механика. Қаншаға дейсіз? 200 талшып. Кам бар. Камы бар екен. 200 000 сом деп отауыз еді. Дөңгіліктері қышқы. Протектері жақсы, алдыңғы бамперінде біраз жұмышы бар екен. Қалған жақтары жақсы. Артында көріп қойлы. 1.6, а? 1.6 объем. Капотта жалып, бияқтан жалып алады екен, азыр жалып айткен. Мынайлы көріп қойлы. Қанша болады ең бол үшін? Болсын, сүреш олар жақасы.
Ол үшін сүйлөшөбүз, чалыңыздар деп, номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул жерде жолдун жээгинде ошо Матис көп өстө, Матис 2 өтө жакшы болду. 2002-жылы чыккан, 8 объем, автомат. 2 номери бар экен. Канча болот? 120. 120. 200. 220. Боло турганычы? 190. 190 миң сом болот дейт.